سلام كبرات قاتلتي انقع بدحنا بين ميديا شانل متاخم اوش 94 ساعات زي ما حدا حبريت احلف لكم نيره نسخه امونغو كندا امريكان زكيادلو ناي نقدي زي مسمع انت عانت ساعبينات كل ويخل كندا انت ياخد كبر تقل نزل عرستي بمجمرتا كن اتي كندا زوطاتو ديجيتال سيرفيس تاكس زغا نقول لنتن ني امريكا كامبانيتات كم بعل نتفليكس ديزني كومون فيسبوك كومون كلات عبيتي ناي سوشيال ميديا ابليكيشنات زين بديجيتال سرحه زخونا بفلاي نتفليكس اب زخونه غزا خاطرخبو مبزحت وحبش الله مبزحت وصعدا يتقملو سو فيمس زخونه هبوب زخونه عب سيرفيسنا غوغلوتن زلو ناي مولتي بليون دولار سيرفيس نزي كندا تاكس كتخفلو so naturally اب كندا كله تاكس አለው everything goods ብዙ ታክስ ይዘለው እዚ ዲጂታል ሰርቪስ ታክስ ከሐድሽ ነገር አይኮነን ኣብ ኤሮጳውን አሎ ኔሩ ሕጁን ይቅጽላሎ እንተኾነ ዶናልድ ትራምፕ ንመኒው ዝሕጅ ጨላ ድሕሙ ቀለኒ በትሪ ሃቡን ዛ አይነቱ ንካናዳ already እዚ ዲጂታል ሰርቪስ ታክስ ትገብርዎ ዘለኹም ፈጺማ አይቀበሎኔ እዚ እንታይ እንድገብራ ዘሎ እዞም ናይ ዓበይቲ ካምፓኒታት ሓለፍቲ ከም በዓል ናይ ፌስቡክ ናይ ኔትፍሊክስ ከምኡ ናይ ዲዝኒ ቀጥታ ያምኒ ዶናልድ ትራምፕ ዝጠርዑሉ ከምዚ ታክስ ኣብ ካልኦት ሃገራት ንረክባለና ንምንታይ ኢሎም ዝጠርዑ already ኣብ ልዕል ካናዳ ከዓ ዘለዎ ወስታይ ኣለዎ ምዚ መጀመርታ መራሒ ካናዳ ዝነበረ ጃስቲን ትሩዶ ጠቅላላይ ፎቶን ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ወላ ብዝተፈላለየ እዋን እውን ደጋጊመልኩም ስለዚ ኣብ ሰዓት እዚ ካናዳ ነዚ ዲጂታል ሰርቪስ ታክስ ክገብሩ ኤምስ በለት ዶናልድ ትራምፕ ንግዲ ናይ ትሬድ ስምምዕ ክንገብሩ ሓሲብና ነበርና ኮምፕሊትሊ ጉሒፍና ያለና ምስ ካናዳ ናይ ንግዲ ስምምዕ አይንገብርና ካናዳ ኢኮኖሚ ኣክሕምሸሽ ከም እውን ኢንፍሌሽን ኣብ ልዕሊ ካናዳ ማለት ዝቕባበ ከጋጥሚ እዚ ሁሉ እጅን ካናዳ already ኣብ ሰዓት እዚ ስራሕ ዳርጋ ሓቅ ንምዝራብ ዳርጋ የለን መብዛሕትኡ ሰብ already ሕፅረት ስራሕ ስለዘለዎ ኣብ ጭንቀት ይዝርከብ እዚ ተወሳኺ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንደገና ነቲ ኢኮኖሚ ዝሃሲ ምክንያቱ ቀዳመይቲ ናይ ኣሜሪካ ምስ ኣሜሪካ ንግዲ ትገብር ካናዳ ተዛዓበየት ምስ ኣሜሪካ ንግዲ ትገብር ስለዚ እታ ብቐንዱ ትህስኻ ካናዳ ምክንያቱ ካናዳ ውሕድ ህዝቢ ደሎ 40 ሚሊዮን እንተበፅሐ ኣሜሪካ 370 ሚሊዮን ዝኸውን ስለዚ ዳርጋ 10 ወይ ክሳብ 7 ዕጽፊ ናትና ያም ዝወጽሑ ዞም ሰባት እዚኦም ብዙሖም ማለት እዩ ስለዚ ዓቢ ኮንሱመር ማርኬት ንሕና ንኸስር ዘለና ስለዚ ካናዳ ነዚ ደይ ዋጻ ፈሊጣ ሎም መዓልቲ እቲ ዲጂታል ሰርቪስ ታክስ ዝበሃል አሊያቶላ ስክራብ ጌራቶ ማሲ አይ ጎብሮኒ አይ ውዕሎኒ ኢላ ናብ ስምምዕ ወይ ናብ ጣውላ ክንምለሲና ዝብል ሓድሽ ሓበሬታ ኣውፅኦም ብጣዕሚ ዝገርም ትማሊ ዕለት 28 ወርሒ 6 2025 ቪድዮ ለውጻኽዋ ካናዳ እንታይ ዝብል ኣሜሪካ ብዕል ካናዳ ዝሃበቶ ኢለስ ኣውፅየ ነይረ ቪድዮ 14 ሰዓት ከማን ሓከመት እንታ ቪድዮ already መንግስት ካናዳ ሓድሽ ሓበሬታ ኣውፅዩ እቲ ኣናውንስመንት ከዓ ምስ ኣሜሪካ ስምምዕ ክንገብር ኢና ስለዚ መታን ንጹር ዝኾነ ስምምዕ ክንገብር እዚ ዲጂታል ሰርቪስ ታክስ ኣሊና ኣለና ሕጂ ዲጂታል ሰርቪስ ታክስ መብዛሕትኡ ሰብ ዋላ ቅርሺ ክልጠሽ ተወሲኹ ነቲ ሰብ ብዙሕ ኣይክስምዖን ንሰብ እንታይ ድስምዖ እቲ ናይ ድበዝሐ ሌይ ኦፍ ድበሃል ዘሎ ብፍላይ ኣብ ኦንታሪዮ ዘለኹም ብዙሓት ሌይ ኦፍ ተባሂልኩም ኣለዎም ምክንያቱ እንድሕዳ ንግዲ ደይሃልዩ ወይ ኮንሱመር ወይ ነቲ ንብረት ድገዝእ ተዘይሃልዩ ኦፍ ኮርስ ሌይ ኦፍ እዮም ክብሉኻ ናይ ሌይ ኦፍ ገንዘብ ከዓ ወላ ሓንቲ ክሕግዘካ ንክንደይ ኣዋሪሕካ ሌይ ኦፍ ክትከውን ድሕሪኡ ስራሕ ክትናድለካ generally is አይነት ኩነታት ንሰብ ኣብ ሽቅልበት አልቦነት ይዘውትዎ ስለዚ ዘረባ ከን ወሐኩልኩም ፕራይም ሚኒስተር ማርክ ካርኒ ምስ ኣሜሪካ መታን ስምምዕ ክንገብር እዚ ናይ ንግዲ እዚ ናይ ዲጂታል ሰርቪስ ታክስ ኣሊና ያለና ስምምዕ ክንገብር መደብና ክብል ዘውጽኡ ሓበሬታ ኣሎ ሓጻር ቪድዮ መተኸታተሉ ኣነ ኻቲ ኩሉ መግለጺ በብሓደ ተርጊምና በሓንሳብ ክንዕዘቢና There is a major development tonight in Canada-US trade talks. Late this evening, the federal government suddenly announcing it is now rescinding its tax targeting big tech companies. The Prime Minister saying talks can now resume. This comes just 2 days after Trump abruptly posted online that trade talks were off unless Canada dropped the digital services tax. It was just hours away from taking effect tonight when Ottawa made the announcement. Sam Sampson is in Washington. And Sam, take us through this late news from the federal government. So this statement, it says the finance minister announced he is rescinding the tax
in anticipation of a mutually beneficial, comprehensive trade agreement with the United States. The statement goes on to say, Ian, that both Prime Minister Mark Carney and U.S. President Donald Trump have agreed that parties will resume negotiations with a view towards agreeing on a deal by July 21st this year. So it's plausible to suggest there were ongoing conversations about this through the weekend, right up to the last hour, because the tax was supposed to come into effect tomorrow. But now Canada will not collect this levy, and the finance minister will bring forward legislation to rescind the digital services tax. Carney said earlier this month, remember, that he and Trump would work to make a trade agreement happen within 30 days. Well, in this statement, the Prime Minister says this announcement supports a resumption of negotiations. And this tax has been in talks for years, going back to the Trudeau government. Sunday's statement uses the phrase Canada's new government a few times, something the Prime Minister has been doing a lot lately, and perhaps signaling that the decisions of the past Liberal government are ones Mark Carney is willing to revisit to make a trade deal with Trump. بحصر زبالة نزع فيديو زي خنقل تعينا بمجمرتها إذا ديجيتال سيرفيس تاكس نمعاسيو إمبلمنت كون وي كتصدق أنت رأى تحسيبو نيرو لومي مشاتي كون نيرو تمدى بحاتيرو على 3 ورحشودش تخلت شن 10 حموشان بحاتيرو بيفور كندا داي مالتيو سولوس كندا دايو عبي سيلبريشن كندا قدم سولوس جن إذا ناي ديجيتال سيرفيس تاكس كوني تمديبو نيرو إذا ديجيتال سيرفيس تاكس already اب كندا ليبرال غفرمنت خمس مرح زله فيتنا لنا دونالد ترامب's ليبرال غفرمنت عابي دي سامع بزح نقطات اللهم you know بزح حلوهم دي سامع بغن خامس ناي نوح كندا زمرح برايم مينستر نبر جاسون ترودو بزح دي سامع نغرات اللهم كوينو تعرفوا جن ازرا ديجيتال سيرفيس تاكس دلوا زلو كومبليت الخمس زي قبلان تقلالا نكندا خاصيا مخانون يوز زارب نيرو سلازي منغست لومون تايلو زبل حق وصيو اوكي نحنا از ديجيتال سيرفيس تاكس لومي قبوليز غبوم اوريدي نتن كلنا عبيت كامباينتات تحبرنا نيران بايميل مصقايو كمزن ابديت غيرنا يالنا يلوم مس حبرو مبزحت انتن كامباينتات كا كم ديق نزي نغرزي مالت مرچ ايبلن دي هاف نو تشويس انتدا منغستو صيو حقنا ابزع كندا اوبريت ويكسر حات خوين نخفلالون قطا كنسن طريعنا ناب بريزيدنت ناتن حيل امريكا خا نحن اسوغان تايلو اب ساعات ز ليفرج الله ما بلع كندا بز فريطوم كا اوكي كم استغبروا تكونكم بولور انه هيلو تتمال دو صاخو فيديو مالتيو حجي منغست كندا لو مشت كون دغبوز غدايزي نحنا از حدش غفرمنت اندابل يدزارب دلو ماركارني اوف كورس برايم مينستر ماركارني حدش غفرمنت يو اجي حدش غفرمنت قدارغا ملخت تخسد دليلو احنا حدش غفرمنت ينا لوطي نمصينا كم قدم ايكون حصرو نمبال مالتيو نعو نمرأي حجنا بسمع متان كناتو از ديجيتال سيرفيس تاكس علينا سو زلنا ناو بزح سمع كنغبرينا اوريدي ابت مجمرتا زوصو حبريتان تاينيرو نحنا اذا حدش غفرمنتنا كندا ناي مارك كارني غفرمنت مالتيو مس ناي ترامب غفرمنت بزح سمع كنغبرينا بزح ناي تريد سمع كنغبرينا وزين سردي ديس ديبل نيرو او ساسا معلتات انت قونه او ساسا معلتات يكونن مز زغاطمه ناي عالم هوكات مالتيو بزح سمع يغبرون مليسون كوادا نا صغام خيد قنيو بحاصيرو از زغبرو زلو سي ملكتاتيو نمسامامعي ወይ ድማ መራዳደ ዝኾነ ቋንቋ እዚ ንገብሮ ዘለና ሲ ናብ የማናይ ወይ ድማ ናብ ደሰማምዕ ናብ ትሬድ ዲል ዝመርሓና እዮም ዝብሉ ዘለው የርእዩለው ጉድ ሳይንስ ማለት ምልክታት ኦኬ ንሕና እዚ ንገብራልና ሞን ተሳምዑና እዮም ዝብሉ ዘለው ምልክታት እዮም ዝህቡ ዘለው ሶ እዚ ጽቡቕ ሳይን እዩ ሓደ እቲ ምስ ኣሜሪካ ብዘ ኣሜሪካ ዛ ዓዲ እዚኣ ብጣዕሚ ዲፔንደንት ብጣዕሚ ابز عاد نوح زغبركم تفولطوا يخوم دارغا زبزح ندادي كاب زدخيدنا امريكا يو زبزح اوتو ناي ماكينا مانيفاكتشر نا امريكا يو زبزح نبرت امريكا يو سو دارغات نابراناس مس امريكا تاساسرن تطنانغن انتركونكتد زخونه تريد يو بتعم بينيفيشال ني كندا بتعم يزربح مخنياتو زبزح كاستمر اب امريكا يزولو كومون حزب امريكاون كاب كندا بزح يستقام بزح يستقام مخنياتو كنداون كيداون بعلم حششتهم اب كندا بتعم اونلاين كونسيوم دغبرو باونلاين بزحهم دغزو ስለዚህ ናይ አሜሪካ ፕሮዳክቱን ኣብ ካናዳ ብዙሕ ይድግዛእ ብዝኾነ ጁላይ ወርሒ 7 ዕለት 21 ክሳብ ሽዑ ዘረባ ወይ ናይ ስምዕ ዝኾነ ጽንጽንታ ንሰማዕ ኣለና ሳምዑ ይኾኑ ክሳብ ሽዑ ግን እንታይ ይኽግበር ብዙሕ ተስፋ ይደሎ
እንተኾነ ግን ምስ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሰሙናዊ ዝወፅእ ፀብፃብ ንፅባሕቲ ይቕየር ብትሩዝ ሶሻል ዳርጋ ትዊተር ማለት እዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣካውንት እንተተኸታተልኩሞ ብዙሕ ሓበሬታ ኢለ ውፅእ ዳርጋ ሎሚ ብኦፊሻል ፕሬስ ሴክሬታሪ ናቶም ቤት ፅሕፈት ዝወፅእ የኮንካ ትፅበ ዳርጋ ብትዊተር ኢኻ ትፅበ ብኤክስ ማለት እዩ ዝኾነ ሓበሬታ ኣብኡ ኢሉ ወፅእ ቀዲምካስ ብኡ ትከታተሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብኡ ትከታተሎ እሞ ኢራን ከምዚ ጌራ ድብል ትወፅእ ወይ ካናዳ ከምዚ ጌራ ወይ ካናዳ ከምዚ ክንገብረላ ኢና ከምዚ ከነምፅኢና ክብል ከሎ ዳርጋ ቀዲምካ ብትዊተር ትሪዮምሽ ግን ንኸተረጋገፅ ትፅበ ኦኬ ሓበሬታ ወፅሎ ፅፁይ ምስ ኮነ ሓበሬታ ኸ ናብ ህዝቢ ንቐርቦ ኣለና ዝኾነ ዛ ቪድዮ ንከታተላ Intense was the pressure, Sam, to lift this tax? I mean, it seemed very heavy. I mean, Trump straight up said he wouldn't talk anymore about trade with Canada because of this tax. He said it on Friday in a Truth Social post, and he reiterated it again on Fox News Sunday. You said you're stopping all trade discussions with Canada? Until such time as they drop certain taxes, yeah. Canada is a very tough country to deal with, I will say that. But and I love Canada. You have USMCA in place. I know, but You'll have to deal with it. But USMCA is no good if they cheat. بحثوا إذا خاطروا واتصن حكم دونالد ترامب ترجع عيسى معني تقللا ناي نقدس معي نقبرنا مسبلا أو مخاب انترفيوز جبرو ناي ستيت تلفزيون عبز هنا تلفزيون كم زي إير تي في ناير ترام شاء الله كم مخا أمناتهم تلفزيون جبرو انترفيوز هنا منقص خنادا بغت بيتي مالسي هبو نزي ناي تاكس كا علي ولا hopefully تسفى نقبر زي عبلو تخمت عينو تهزبي بس أنت عايز كاتل زلهم زحتهم تقاتل ناي channel كا زخونه فتح كمتصلو يخون ازي ناي دونالد ترامب يخم تقول زلهم تسفالو اجوهم انت خونه ግን ኣብ ቀረባ እዋን ኣውሽጢ ወርሒ ንሓምሊ ሒዛት لنا ትመጽ ሳመርታ ሒዝልና ይመጽ ብዙሕ ሰናይ ነገር ክመጽ ስለዝኽእል ተስፋ ንገብር እዛ ቪድዮ እዚ ኣሞን ወዳያ Tech giants that made at least $20 million off of selling digital services to Canadians. So think Meta, Google, Amazon. It was a 3% levy and it was retroactive back to 2022. So the first payment would have seen roughly 2.7 billion Canadian dollars from American companies alone. But now it looks like that won't happen and trade talks may resume with the President of the United States. بزي تسمعوا زلهم بقى سممع كجبرو يوم يتسفى إن إذا كلتنا 4 بليون دولار كابتشن 20 جميل كخفل تحاسبوا النبرة completely حقيقة مولو نايس معك أنا يجبرلنا أنقع مسايد أنا حكم بين ميديا سبسكرايب من قبار نزل channel كدقوا فوت قولهم أبقى تعلي بخال مدى بكسر الرخاب إزور حنكم سسنايو